Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, odigrao sam puno utakmica za svoju zemlju, ali ova utakmica je najvažnija za Srbiju. Ova utakmica nije završena. Ova utakmica će da se igra do konačne pobede Srbije, jer Kosovo je Srbija. A da bi pobedili, draga braćo, treba da izdržimo, treba da pokažemo dostojanstvo, treba da pokažemo jedinstvo i slogu veću nego ikada. Ja i svi mi kao pravoslavni hrišćani, kao Srbi, imamo obavezu da se borimo za svoju otadžbinu i da se ponosimo njome. Kosovo je bilo, jeste i bit će Srbija. Živela Srbija!